Kuyenzeka ukuthi kukliniwe because kuza ama-elections nani uyangithola. So abantu bafuna ukwazi ukuthi lento eniyenza namhlanje izochubeka kuze kundlu afike azandlula ama-elections or kuyoba intonyana yokubhayizisa nje umphakathi. Le asenzeli ukuthi sibhayizise umphakathi siyoklina yonke lokhu njani le. 100 Spartans sanibulisa futhi babukeli nonke emakhaya lapho sikhona phansi ezinambeni emalahleni. I-cleaning campaign namhlanje ke babukeli khona laphana i-MK party babhizi bazokwenza sure ukuthi ilokishi lisikuni. As you can see emva kwethu nawo bakhona omama nabobaba ne-youth kanjalo. Lana sino Sisithandi sawubona. Ngiyaphila wena unjani? Siyaphila man, siyabonga umsebenzi omuhle enwenzako. Kodwa nababukeli emakhaya bangakujabulela ukuthi nibachazele more ngalento eniyenzako enhle. Thina sayibona umsebenzi omuhle kodwa abanye nibakhuthaza kanjani? Yindaba nila kahle nama-harika namhlanje? Si decide ukuthi size la namhlanje sizoklina lokhu njani ilokishi lethu because sibone la phansi kwe-substation yethu kungasimnandi kungcolile. So sadecide si-MK party ukuthi sivuke sizoklina because sifuna ukuthi siphefumule umoya oklini nelokishi lethu libe klini. Yabo nezingane sikhona ukuthi sidlalele la kuklini and sibone kakhulu kunamaphampasi and nomoya esiwuphefumulayo awubi mnandi mawulokhu kungcolile. So sadecide ukuthi at least sivuke sibe nesikwenza sivuke sizoklina la. Alright. Uyazwakala manje Sisithandi ngoba le dodi yenziwa abantu abahlala khona lana ubakhuthaza kanjani? Ungathini mhlambe kuma-residents ahlala khona la eduzane because yibo abalahla la izinto? Before ngifika kuma-resident alahlayo la, mina bengikhuthaza ukuthi umasipala wethu ngathi angasithathela le dustbin le enkulu azosibekela yona la ukuze at least abantu bangalahli phansi babe nokuthi balahlekiwe. Bese then umasipala makafika azothatha kuzoba ngcono, at least uzokhona ukuthola ngaphakathi kwaleyo bin leyo idodi and then bese sekuzoba ngcono because into yenza ukuthi ama-resident agcina alahla la phansi ukuthi sifeyilwa umasipala wethu akafiki ngesikhathi azothatha idodi and then yiyo lento elidela ukuthi abantu bagcine balahla kule ndawo leyo. But masingaba nale bin enkulu ngicabanga ukuthi umphakathi wakithi angeke uzufike ulahle la. Total sense. Cha into ikhuluma inomcondo. Sibonga kakhulu Sisithandi. Manje Sisithandi manisuka lana ngabe niyogcina lana or mhlambe into echubekayo kuzolo uchubeka mhlambe like iplan yenu ni-plan ukuthi nizoklina ilokishi kuze kube nini or mhlambe because kuyenzeka ukuthi kukliniwe because kuza ama-elections nani uyangithola. So abantu bafuna ukwazi ukuthi lento eniyenza namhlanje izochubeka kuze kundlu afike azandlula ama-elections or kuyoba intonyana yokubhayizisa nje umphakathi. Le asenzeli ukuthi sibhayizise umphakathi siyoklina yonke lokhu njani le. Kahle sizimisela ukuthi ngalento engiyikhulumayo ukuthi at least umasipala wethu makangasibekela lawo mabhini. Ngicabanga ukuthi masicale lelo esicale manje ngicabanga ukuthi sizoyohlala phansi nomasipala wethu simcela ukuthi asibekele amabhini la sibona khona ukuthi ayadingeka ukuze ama-resident angaloku alahla phansi abe nokuwalahla lapho ngaphakathi. Ayezwakala. Nasibonga kakhulu sister ukuthi ube nathi namhlanje. Ne-MK party James abakhuthaza abafowethu nawo bangalahli bagcine bazama ukuthi kukliniwe lokishi lethu because at the end of the day ilokishi lethu. Sibonga kakhulu ube nelanga lemnandi Sisithandi. Okay, nami ngiyabonga kakhulu. Thank you. 100 Spartans. Them salute bafowethu. Sharp.